Fine na be fatina si hineksa. Sa upo luhalum gini gila uza 5 1/4 na tasan hanum. Sa be na lokluk fine na sti hanum anti dio na ti halum ni hineksa. It's in a class in hineksa be fatina spaguzi basmati rice na class in hineksa. Esta lo lokluk I hanum pagu be na ti halum ni hineksa. 3 na taza na basmati rice esta ufagasi hineksa. Tabe na ja halum I hanum maipi. Pes be tampi. Zabe na dispasio I guafi. Zabe na lagustino 30 minutos pes masa. Ok, be na dispasio I guafi. Pes be tampi zabe nenga 30 minutos de masa. Esta 30 minutos desde una lago hineksa de esta masa. Esta masa hineksa pago be na listo I trasteso pa I estufao Mannok. Nengata. Esta una listo I nisidato. Gua gini 3 na taza na carrots ezi mandikikit siya gini. 3 na taza carrots. And 1/4 na taza ketchup. Ezi soy sauce. 1/4 na taza. Binakli. 1/4 na taza binakli. 5 na ahos usa pa zo chachak dikikit siya gini. 5 na ahos. 1 na dangkulon cebollas gini. Chachak gini. Dan 10 na pidason chicken thighs usa na klasin kanin Mannok I chicken thighs. So na swat todo I zonya fat I zonya lasasnya. Okay, está listo be pati todo sti Mannok tas be na di halum ni cebollas. Pes be na di halum ni I binakli. Pues be na di ni I ketchup I soy sauce. Pes be tina tizi ni I ahos. Apago be jelaka gini. Kalam bulay cebollas lo ahi sa kumu tutun mo na lago. Naho nga nesti na cebollas kalam bula pusyon na lo ahi ti bula. Pago be na oni guafi. Na taklo I guafi. Pes be na zino about kasino 4 na tablespoon na lanya. Vegetable oil usa pa
Pes I benati halloumi ni Mannok. I Mannok ka pinet na be na halloumi ni so boza za be gisa na za stil roto. Pes ang ginesta brown ni Mannok dididi na be na zini I donya no kadonya I donya marinated ti. Manye paunya oke taklu ni I to tempo I paunya I so boza sa ni binakli ni ketchup. To tempo mamanye paunya. Sabe gisa sti sakia brown gi I Mannok diddi. Esta malik kalotnya zabe bira todos di sia zabe bena di halloumi kadonya gini. Pues bena despachos di donya guapi. Está listo para kadonya. Sabe na tak papasti guapinya. Una despacio guafi sabe na lagos di paguno 20 minutos be na lago lo be ceceka lo zabe bibira. Be na lago 20 minutos. Gi slow heat put no apa ni kadonya. Nengatau rato. Esta 20 minutos disti una lago sti. Sa esta ubira dos buahi esta ubira. Bonito pessonya. A bebida sti. I monza gagi anzu gini son ngingit sti manye paunya kalan ezi adobo zonya no paunya sti. Lo ti adobo isa Estufao Mannok. Na minanye paunya. Be na lagos di taklu 10 minutos pes be na zino di hanum pues be na zi halum ni carrots. Esta que masa sti Mannok angin fork tender ezi fumut americano zi esta que fork tender na mamasa sti. Abe tampi taklu jabe be check gi 10 minutos. Pago be check taklu sti. Esta tak mamasa. Be na jisti di na halum. Pes be na ji halum ni I carrots. Da be na guata lumas kadonya. Esta caramelized gi I cebozas.
Benajisti un tasa na hanum. Pues benaji halum ni carrots. Pues betam pitatlu pues benat lagu no 20 minutos tatlu pues empi masa carrots and mannok. Tama masa. Betam pitatlu. Esta sti listo finan esta. Be check. Ai di beras gosmanye panya. Teodagio. Manye panya. Esta sti masa. Por todo no una hora sti. Una lago. Una hora pues esta masa sa una lago in dispasio I guafi. Esta masa. De esta fork tenders sti. Fork tenders sti li. Esta masa bechagi. Ai di beras gosmanye. Este gioco. Estufao Mannok is hineksa Chamorro is hineksa Estufao Mannok. Esta masa da be famatinas plato in my hineksa. Este gioco Estufao Mannok. Be najisti plato ni hineksa. Be not ini Mannok. Oh, benito persona. Not ini carrots and different botas. Aso. Ai na benito persona. Not di kadonya. Edzo no na una suway lasas. Put no qua mantika gi kadonya. Este gioco Estufao Mannok. Estufao Mannok. En leste.